Gospodine predsjedniče Republike Hrvatske, vaše ekscelencije, dame i gospodo, dobar vam dan. Preosvećeni vladiko, braćo i sestre, pomaže Bog. Bog ti pomogao. Pozdravljam vas ispred Udruženja potomaka i poštovalaca žrtava kompleksa ustaških logora Jadovno 1941. Izražavam veliku zahvalnost svima onima koji su podržali našu inicijativu da se prvo obilježavanje dana sjećanja na Jadovno održi danas na ovako dostojanstven način uz obnovu dviju spomen ploča. Pored pomoći mnogih dobrih ljudi, posebno ističem podršku Srpskog narodnog vijeća, zatim Asocijacije izbjegličkih udruženja Srba iz Hrvatske u Beogradu, Gornjokarlovačkog vladičanstva Srpske pravoslavne crkve i Organizacije Srba iz Srednje Europe. Veliko razumijevanje zamjenika župana Ličko-senjskog gospodina Milana Krmpotića nam mnogo znači, ali budi nadu da možemo očekivati više na dostojnom uređenju i održavanju registrovanog spomen područja Jadovno, spomen područja Šaranova jama i spomen područja logora Slana na otoku Pagu. Na ovom tužnom, ali i svetom mjestu ne priliči držati duge govore. Za potomke i poštovaoce žrtava ovo je prije svega mjesto za tihovanje, za pominjanje, za praštanje i za molitvu. U isto vrijeme za potomke onih koji su ovdje činili zločine 1941. ali i za one koji su devastiranjem spomen obilježja 71. i 91. ponovo ubijali žrtve, ovo je mjesto za stid, pokajanje i molitvu za spas duša. Jadovno, kao što samo ime zlokobno govori, jad je, čemer i tuga pregolema. Ovaj kompleks je pomno planiran za eliminaciju nepoćudnih građana Pavelićeve nezavisne države Hrvatske. Samo mjesto je pažljivo odabrano još prije početka rata. Velebit pun kraških bezdarih jama, morske dubine Paškog i Velebitskog kanala, kamena pustinja Slane sa nešto zemlje na fornaži, ustaškim planerima su bila idealna mjesta za masovnu i brzu likvidaciju. Znali su da će ta stratišta daleko od očiju javnosti biti teško naći i još teže istražiti. Samo bolestan um mogao je sliku kompleksa Jadovno postaviti na tadašnju novčanicu od 1000 kuna. Dobra željeznička infrastruktura omogućavala je da se nepoćudni u marvenim takozvanim G vagonima, često sa natpisom pokvareno voće, sa cijelog područja NDH brzo dopremaju do Gospića. Tu su ih čekala sabirališta na željezničkoj stanici i na takozvanoj Ovčari. Odatle su mnogi proslijeđeni prema kaznionici Gospić, prema Velebitu, prema logoru Stupačinovo ili prema otoku Pagu. Mnogi do tamo nisu stigli. Pobijeni su u usputnim jamama ili rasporenih stomaka da ne isplivavaju, sa kamenom oko vrata bačeni u more. Ljude su vodili vezane u dvorede, manuelno likvidirali nekoliko prvih redova, a oni su onda svojim utegom druge vezane u tu jazbinu potezali. Jer te žrtve ne zaslužuju metak i skupo je, a nije ni merak, tvrdili su isljednicima zločinci. Jadovno je mjesto čiji je naziv od 1941. do danas bolno urezan u svijest nas potomaka žrtava. Ovo stratište, kao posljednja stanica mučeničkog puta najbližih, pominje se sa tugom i suzama kao mjesto gdje su na stravičan način ugašeni njihovi životi, a životi nas, njihovi rođaka i potomaka, zauvijek promijenjeni. Saznanje da su potpuno nedužni, poslije mukotrpnog puta, nakon udarca malja ili noža, neki od njih još živi, strmoglavljeni u bezdanu jamu ili sa kamenom oko vrata bačeni u more, ostavilo je u dušama ranu koja ne zarasta i koja se prenosi na sljedeće generacije. Odlazili su članovi osakaćenih porodica svega u par navrata nad otvorenu Šaranovu jamu da spuste cvijeće u bezdan i upale svijeće za pokoj duša. Oni koji su pokušali sami posjetiti mjesto pogibije svojih najmilijih, teškom mukom bi nalazili put do spomen obilježja, budući da putokaza poslije sela Jadovno nije bilo, nema ga ni danas, a mještani bi izbjegavali kontakt. Od same uspostave nezavisne države Hrvatske, ustaški organi vlasti i njihove vojne formacije nastojali su da prikriju svoja nedjela, ubijanja, masovne pokolje i masakriranje civilnog stanovništva. Po likvidaciji logora Jadovno, krajem augusta 1941. godine, izvršioci zločina su od neke od bezdanih jama na Velebitu natrpali granje i kamenje preko tijela usmrćenih žrtava, zamaskiravši ih,
a neke su i zabetonirali. Mnoga su stratišta sve do danas ostala pokrivena velom tajni. Nisu samo zločinci uklanjali tragove za sobom. I stanovništvo nastaljeno u blizini masovnih grobnica je doprinijelo da se istina ne sazna, krijući od zainteresovanih gdje se nalaze mjesta zločina, tako da su ona neminovnim promjenama u prirodi, novim gustim rastinjem, toliko obrasla da je mnogima zametnut svaki trag.